Sodrecho ME School Headmaster Jawaharlal Paul upon suspension B Seraknaji. Education Department pen kachirap do chitma officer atum ami pitami me kainang kokpu. West Karbi Anglong District Socheng Constituency Chintong Education Block ke parlo Birig Longtar Sodrecho ME School Headmaster Jawaharlal Paul School ke banchikali Headmaster alert chokidar pensi question paper pen danglok exam ki PSI ki claim pon. Laso puta case A pen nonamat Sodrecho ME School Headmaster Jawaharlal Paul upon suspension B pen transfer serak nangpo. La pen jong si laso puta education officer atum kachirab dun dokok kirab dun asai ke claim ale chen dun rong plote education officer atum ame pitame me kai ponang kok puta case A mai phu Timothy rong pi sodak pachingi po. Ala tuma tu pateng pen la pera ground level itum ke podam bang la lo atumi bang ke teacher inut dawe inut ada saya tu klaim tu nobang, ini cukidar si exam kondak, labang emang humi ni alam nama usi mata dami ni. Tema quality education pukai kata itu kacing hon EM Richard Top bi kai kata ni kita ko exam apa orang tapi cara awi bote ko nara quality education itu pola kalam ni tame cemat apa mini. Lapen dak local MUC akai hetsing rong khar hetsing rong khar tame alang ke local MUC lo sote ngom musi long ke alang same kamat ha kapar sikring bang kenan sob kusini ni mata dam. Adema education na gaya pilthe ke kachilar pan ma chilar ding chila reke tema materialistic development pen ke munit atum chilar be lasi kaita kachilar ding bang human resource development mang chilar ding human resource development koson chilar pama ke munit atum mindset through education mesi pachilar ni na so lang gudi matha as a local mesi matha upload alang bang la so sai bang ding ni bolo tema ada nitum report lo mo ke hada ka chairman nomor ada presiden SMC presiden tame verbally ke tongai kali cuma kita verbally local MDC fan concern cipilo mana ni teman sekolah ngasona problem tu headmaster ciklo yo nong pe ni thom ta ngwe ni pida ngwe la solam alang tum cipialo pulo te alang ko si la hai puthak action en edelo la ke mahumi me kan janglo alang takarbi ada ke dum takarbi karbiyo samar seda por he pulo te alang karbi ara fan kelang selatan mande dima kusini ke masara nasi kecil mandame ऐसा लोकल एमसी का है नमे नि चुनिंग दिgang tu mana lo alang name labang so along bangke further step deng vekning lapen commission asai an mang alang hak lang pon ngi posini jama sadam ate mala son se pote hala so pil long kacing thuri fan ke sum piglo alam bang itum ground level chino parents mang mora ke kachiru lo bak bangke la hayo sumar dun ME school pass po high school pore daman hamren pore dam po bhag abhag pa phelang sudam po abhag dongka dam po Kidat dum jual dum ke nogang na pori dai mane ma hojai da pori dai mane lanka pori dai mane guwahati da pori dai mane seta dak ke than ke mimi da jone teacher irregularity do wera jone course ko ans complete ma complete da jone alang tum bangga high school pori dai man bang harak hegam di da po kate tharak ko hemang to ndui po da son da do piglo ko ya da sorong bang nasilai ke kacema thadun kenan so anutin bang kustami lasi nona teng pote local MC are responsible topic na pen education em jamela so sai long mangke apor ka chibi pen alang man so ko so sang pen headmaster kan mangke ni tum ban chuni diru mangala lo headmaster ban mangke suspension ke 100% pi vek dei ma utini tuma thara pen so medium men ni tum chuni diru no la pen transfer pon nai la bandak pen la pen suspension mai kuri vek nang otherwise la so school pan mai thoring ke ting thote na bangke aning kibineng asa iem busame karbi iem bina kama tidi ben karbi long iem bote tinghonang po otherwise lani di une plote nitum further Assam State Education iem minister phana me nitum approach dai thamala somu bang nitum acceptable kali na benidum la bang so long ke zero compromise nitum compromise ne education long compromise ni hormuda kali thamala ke upcoming generation long koson sikathe ang apel long wani man sikam klem plote alang itu mangame labang so setiap bang itu kamas halong nang cara puning nalo itu ka tining dipon kan tungo mangi nasi tro karbinong autonomous council akai doktor tuiram rong ang akai same alang enut si amo aku ke tam dema tetame alang same naso amius theglong pote alang tame em in charge man tipu serak pen alang man action pa ina bang si kenang so kusin itu bang so aja mek mani la so media nang pen itu pachini lo la alang ni pandame itu makhadu alang ni dynamic youth and talented leaders bena alang ni ke khai long ri long para pangsi ke claimer le label
ni lelang hadak Cintong blok afansi hadak amen kleng lo Cintong blok andar pena kaposi Cintong blok ta tumpen tangkaba nang than elos ta sport material bang nang lelang posi nili tumpan report nang pinun same asession bang kijut lo pini last ayam lo same pinyan ta lelana pote ladak bang ke kichu pangli mahim si bang juipo lasila education department lo bang ke kichu panglim lo pen compromise bang ke madu officer ta vedani madu accountant ta vedani madu ada yang feta vedani lapen isilam ni kan tu malalo school teacher apu thagyang si kupine hamphang asong tu mase dolo pote education department officer nombang ka defense dun lapen compromise penangan ili tum agom long sila so bang ke avedani ke bangila apor konane school apu thagyang si officer atum compromise that pote school of fun because officer against ini tum chesong nang kok pola bang me fees ta mene tum kaina kok po la pen kali te bote tum dharna sata donang kok pola ke la bang ke so ta pen pachini lo education officer abang putin man same nang tum ta methango education officer dak jesme ke methang arling si ong methang adim kachari te methang somar side la bang le nang li somar si kachari duno ko bang na tum ta chema tha pen smoothly kam claim la bang sini tum na chotu nang tum duty irregulars lambang ke lam chemical ila ke dam tang 1920 pen stame ni tum report long lo chefes lo la penili tum alang li putha written complaint pilong ila stame ni tum verbally bang e DI office dam pen hadaga DI aphan chetong amde stame tum hala boru phan chetong nam pen la solam ni tum pele long lo 2019 ni kan stame la pen alang li bang e duty irregular chot takali official works stame claim pini nilitum ke dam hut bangke pini last exam lo non ladak art education a subject dolang non evening shift ma an dak non paper dor de hada non exam ki pije pan paper dor de lasi alang li bangke la bangso headmaster jawaharlal pol pa abang phu bangke alang li kopia intention one ke do same la bangso school long bangke alang li duty bangke kaita irregular la pen official work kaita clear donde hala KLT teacher bang na jethan long nege bill chu pin long len chiklion ni lo headmaster a sui anong da headmaster a sui endani pula ke dami halam ka ni ko pikam lo dam po alayong si bang putun ni dom ha deng ke po puto ko po ta school long si official work pana po school long si nege signature en nji la si hala KLT teacher bang kan nge la sini tum bang ke adiman bang lalo alang li fan suspend nangi la dak pen transfer ni la pen prapjin pen akimi headmaster ladanang toni kali pulote nang tum authority tinong si pinchong un pulote ladak jitu bang tropan bang podulang po dagang bong bang ko mane inu bakan headmaster point pen ladak smooth conduct je phan bang nang tum lam toy pisadang ni pusitum kar binglong thomas council authority tum phan bang chuningri lapen demand